Možeš li da zamisliš da su Evropom nekada hodala goveda malo manja od slonova? Ne u praistoriji, već samo nekoliko vekova ranije. Najstariji pisani opis ostavio je Julije Cezar. On piše: životinje koje Germani zovu uri gotovo su veličine slonova, strašne snage i neverovatne brzine. Govorio je o auroksima, divljim bikovima Evrope. Bili su viši od prosečnog čoveka, teški i preko tone, sa rogovima dužim od mača. Brzi, nepredvidivi, smrtonosni. To je bila zver koju niko nije mogao da pripitomi. Lov na aurokse nije bio sport, bio je dokaz časti. U srednjem veku auroksi i dalje hodaju evropskim šumama. Pominju se u hronikama, čuvani u kraljevskim lovištima. Njihovi rogovi postaju pehari iz kojih se pije vino. Kod Slovena imaju ime Tur. Poljski hroničari beleže da je Tur izuzetno opasna i sve ređa zver. Zato mnoga mesta i danas u sebi nose to ime. Turopolje, Turovo, Turija, nekadašnji Taurunum. Toponimi koji pamte džina koji je nekada vladao tim prostorima. Sredinom 16. veka Sigismund von Herberstein piše: preostalo je svega nekoliko primeraka. Posljednji auroks umire 1627. godine. Ne u lovu, već prirodnom smrću. Kosti ovih goveda pronađene su širom Evrope, na Balkanu i na prostoru današnje Srbije. Možda je hodao i šumama blizu mesta gde si ti sada. Tur nije bio ukroćen, ali kroz dug proces selekcije naši preci su oblikovali njegove potomke, današnje krave. A šta ti misliš, da li bismo ga danas štitili ili lovili kao trofej? Piši u komentarima.